Munasqa wawqimasi hamusqa kay programación escuela sabática yachay wasi ichari qanpaq noqapaq aswan sumaq palabra kasan Diospaq palabran aska yachayta noqanchik tarispa kasun. Kay 8 de marzo yuyarispa kanchik maychus kasan Día de la Mujer Internacional. Chayrayku tukuy warmispaq apachimuykichik mark'ayta Diospaq yanapayninwan khuyakuyninwan atinikuspa hapikuspa Diospaq makinmanta ñawpaqman thaskina tiyan munasqa hermanas wawqimasi sipas qankuna kaykichik ajinamanta tukuy lugarpi seguro uyarispa kasaykichik qhawarispa kasaykichik ichari kay programacionta qankunapaqpis may llaqtamantachus hamuykichis uyarimusaykichis chaytapis qillqarimuy atiykichik. Hinallataq kaypi yachay wasipi niwanchik reglas chay maqanakuypaq. Noqanchik kay lección 9pi tarispa karqanchik maychus karqa chay gran maqanakuy hatun maqanakuy supaywan chantapis tata Dioswan. Maychus kay maqanakutaqa noqanchikqa ñawis ninchikwanqa ma rikunchikchu. Pero nin ichari kay hatun maqanakuyqa tata Dioswan supaywanqa mana rikunanchikta atipaspa karqapi tata Dios. Pero kay maqanakupiqa reglas tiyan. Chay reglasmanta lección de escuela sabática parla riwasanchik. Hinallataq niwanchik kay reglaspiqa Daniel kasqa nini. Daniel risqa Diosnichikman mañarikamusqa maña anchatataq pay llakispa kasqa karqa. Hinallataq nin lección de escuela sabática kay libro de Daniel kicharispa kasun capítulo 10 versículo 12 y 13 imaniwanchiktaq kay libro de Danielpe invitaspa kayki qusqa qillqarinata maypi nin ahinata chanta niwarqa ama manchachikuychu Daniel qanqa ñawpaq p'unchaymantapacha mana entiendeyta atikuq imasta yachayta munaspa Diosman k'umuykuyta yuyaychakurqanki chaymantapacha Dios uyarisorqa munasqay uyariytawan k'umuykuytawan hamurqa hinapis Persiapaqqa kuraq angelnin hark'awarqa iskay chunka p'unchay hunt'ata hinallapi atiniyuq angelmanta nin kaq Miguel sutiyuq hamurqa noqata yanapawarqa imaraykuchus noqa sapayay qhipakuspa karqani Persiamanta kaq reyesqa khushka. Munasqa wawqimasi kaypi aswan hatun yachay kasan explicaspa kasayki allinwan. Kaypi parlasarqa pi llakiniyuq karqa Daniel hatun llakiniyuq karqa rirqa tata Diospaq presencialman qonqorikuspa mañakuspa karqa pay. Hinallapitaq kay versículos 12 y 13 niwanchik ichari imaynata tata Dios k'umuykuyta hamuy munarqani qanpaq oracionnikita uyariq pero hark'akuwarqa nin ichari pi hark'akurqa munasqa wawqimasi hamurqa nin hark'akuwarqa supay kuraq ángel hark'akuwarqa nin anchay kuraq angelqa munasqa wawqimasi parlaspa kasan supaymanta kuraqqa nin hark'aykusqa tata Diosninchikta mana uyarinanpaq Danielpaq mañakuyninta mana rikusqanta ichari ñawisninwan kaytaqa pasaspa karqa entonces nini pero hamurqa nin Miguelqa munasqa hermanos Bibliapiqa nita munan tata Dios Jesucristo ichari representan Jesucristuta Migueltaqri hamuytawan yanapawarqa nin ichari entonces pay yanapawaqtinqa maska p'unchaykunas pasarqa niwanchik kaypiqa iskay chunka p'unchay hunt'asta atiniyuq kay supayqa mana qanman richiwarqachu hap'iykuwarqa pero hamurqa Jesucristo Miguel Ángel hina paytaq yanapawarqa chaymanta hinataqa kunan kaypi kashani nispa
Kaypi imata noqanchik yachachiwanchik, noqanchik reparaspa kanchik sigue kay maqanakuta ichari maychus noqanchikqa runa ñawinchikwanqa ma reparanchikchu. Imaynata cuentasan kay versículopi ichari nin ahinata noqa hamurqani pero supayqa hap'ikuwarqa nispay chay iskay chunka p'unchaykunasta. Chayrayku noqanchik reparananchik tiyan kay maqanakupiqa reglas kasqa. Imaynata Tata Dios atiniyuq supaypis kay pachapi payqa puriykachasan. Wich'uchikamusqanmanta pachaqa payqa kaypiqa sumaqta payqa tramaspa kasan ichari tukuy laya huchasta runas urmanapaq. Chantapis atinespa kasan ichari hap'ikuspa kasan Tata Diosninchikta mana uyarinanpaq imata mañakuyninchikta. Ahinata noqanchispis piensanchik Tata Diosqa noqataqa mañakuni paytaq ma uyariwanchu. Culpable pi kasan Tata Dios y ahinata noqanchik huchasapas culpasanchik. Sin embargo, comprendena tiyan hatun maqanaku chay conflicto cósmico kasqanta munasqa wawqimasi. Ichapis Tata Dios kay Daniel manhina k'umuykuyta munan uyarinanpaq mañakuyniykita. Pero supayqa hap'ikusan ma munanchu. Imarayku noqanchik piensanapaq injusto kasqanta Tata Dionchik mana valorniyuq kasqanchikta paypaq ichari. Pero kay maqanakuypiqa reglas tiyan munasqa wawqimasi. Chay reglasqa ninmi kay libro de Apocalipsis sumaqta uyarispa kasan imaynataqa kay supayqa kay dragonqa hatun dragonmanta parlawanchik pi representan chay dragón Satanás. Invitayri Cusca Kicharinata kay libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 al 4 y entonces amagongachu Apocalipsis noganchi kicharispa kasanchi capítulo 12 versículo 1 al 4 nin ajinata. Hatun señal cielopi rikurerqa intiwan payallisqa warmi rikurerqa killa chakisnin urapi karqa uman patapitaq pillu chunka iskayniyuq ch'askaniyuq karqa sallanqa nispa nerqa waq señalpi cielopi rikukullarqataq hatun puka sierpe rikurillarqataq qanchis umasniyuq chunka waqrasniyuq sapa umanpitaq phiyuyuq karqa chupanqa cielopi ch'askas kinsaman t'aqaspanmanta uqninman kaq t'aqata pichaspa kaq pachaman wich'ukamullarqataq. Kaypi parlawaspa kasanchik warmimanta sierpemantawan. Kay warmiqa representan Tata Diospaq llaqtan. Ichari representan iglesia. Warmiqa representan Diospaq wasin munasqa hermanos. Kay sierpetas representan pi Satanasta. Ichari supayta. Imaynatanin kay supayqa tercera parte runasta chupanwanqa ahinata wich'umusqanin chay kikinta ichari ruwakuspa karqa maychus Lucifer tercera parte angelestawan payqa kusqa wich'uchikamusqa kay hallp'aman. Ahinallatataq niwanchik libro de Apocalipsis kay supayqa tercera parte ichari wich'umullasqata runasta. Ahinamanta entiendenata munan libro de Apocalipsis imaynataqa Satanasqa sumaqta wakichispa kasan tukuy huchasta chaypi noqanchik urmanapaq chantapis resbalanapaq pehtukunapaq chay huchaman. A veces piensanchik noqanchik runas hinay imaraykutaq entonces Tata Dios atiniyuq chayqa mana atinchu chinkachiyta kay pachamanta kay hallp'amanta
Chay supaita, ¿acaso Señor manatiniu? Entiendenachis tía munasqa hermana. Imaynata Diosninchis tía ashkatiniu, Satanaspis wichuchikamurqa kay hallp'aman, pero paypis tiyapun ati. Ichari, paypatapis kay pachapi tiyan poder ati, pero poder nenqa munasqa wawqimasi, mana tata Diospata hinachu, porque tata Diosqa poder niyuq, ati niyuq karqa creanapaq, pero kay pachaman wichuchikamun payqa huchanrayku. Chayraykutaq payqa cierto poder niyuq kasan. Pisi podernin ari, pero tiyapun poder ati paypataqa. Urmachinawanchikpa, engañanawanchikpa, misk'ita parlanawanchikpa, sumaq ima nata rikunanchikta, sumaqta noqanchikqa chay huchata mark'anapaq. Entonces, chayta entiendechiwanchik sumaqta kay libro de Apocalipsis. Pero nillawanchikta ichari watejmanta reglas tiyan. Imaynata tata Dios atiniyu, supay atiniyuyaqtaq, pero kunan imanasuntaj. Kay historia de Job comprendechiwanchik imaynatataq munasqa wawqimasi reglas tiyan kay maqanakuypi. Dios respetan, tata Dios respetan chay reglasta, obligación nitaq tiyan supaypata respetananta chay reglasta. Atiene kunanpaq chay reglasman. Magan kasan chay reglas. Allinta comprendenaykipaq invitasayki kicharinaykita kay libro de Job. Capítulo 1, versículos 1 al 4 ñawpaqmanqa cuenta waspa kasanchik kayta. Sumaqta uyarispa kasun comprendenapaq kay reglasta. Hina niwanchik Job capítulo 1 versículo niwanchik 6 versículos ñawpaqman icharika y libro de 6 en adelante. Upacha Diospa wawasnin tata Diospa ñawpaqiman hamurqanku. Chaypachayataq paykunatawan kuska Satanaspis hamullarqataq. Tata Diostaq Satanasta nerqa. Maynantataq hamusanki nispa. Satanastaq tata Diosman kuticherqa. Hallp'apatapi purisqaymanta hamuspa kasani nispa. Chanta tata Dios payta nerqa. Rikurqankichu kamachi Jobtaqa? Pay hina runaqa hallp'api mana kanchu. Payqa noqaq kamachisqayta tukuy sonqo ruwan. Sumaq chiqanta kawsaq Diosta manchachikun. Nipitapis sahrata ruwanchu nispa. Kaypiqa concilio qayarikusqa. Kay versículo 6 niwanchik concilio kasqa. Kay ninmi chari maypitaq Satanaspi rillarqataq chay concilioman. Chaypiqa tukuy ángeles wich'usqas tukuy kasqanku chaypi. Imarayku chay concilioman rirqa buenos y malos nisunman. Porque tata Diosqa justo chegan. Sichus allin runalla rinkuman karqa, allin angeleslla chayqa, entonces Satanás watejmanta o qarinman karqa tata Diosta nispa, chayqa noqataqa mayaykuchiwanchu chay concilioman nispa. Chayrayku payqa permitirqa, tapurirqata, mamataqa hamusaykiri. Noqa hamusani, muyurqachasqaymanta, puriykachasqaymanta kay hallp'api. Tata Diostas nerqa. Entonces rikuykiña wawayta. Jobtaqa. Payqa chiqan runa nispa. Tukuy waqaschayqayta, kamachisqayta payqa allinta ruwan nispa. Pero supayqa kutichispa karqa nin ahinata kay versículo 9 nin. Payqa qasichu ima nispaykitapis chiqanta ruwasanri. Manachu payta waqaychayki tukuy imata, ayllunta tukuy imasninta kaqtapis qanqa bendecissayki tukuy ima ruwasqanta. Chayrayku payqa tukuy ima kapuyniyuq manchay qhapaq hallp'apatapi kunanqa qach'uy haber tukuy kapusqanta rikuykita imaynatachus maldecissonqa nispa nerqa chayta Satanás tata Diosman.
Imayna atrevido kasqa kay Satanás. Imayna atrevimientowan Señor ninchikta nerqa. A ver, qanchay runa masiykita Job nisqaykita allin sumaq runata qechuy tukuy ima munasqanta a ver. Chayraykulla payqa sirpisuyki. Chayraykulla payqa sumaqta waqaychasan tukuy ima nisqaykita nispa. Ajina desafiasqa echarita Tata Diosinchikta. Sin embargo, Tata Diosqa kutichispa nerqa y uqta nisayki nin chayta. Chanta Tata Dios Satanasman nerqa qam munasqaykiman hina allinta ruway Jobta. Imastapis qechuyta atiyki. Uqta nillasaykitaq. Paypa cuerpoman paywan kawsakuyninwanqa amapuni qanqa makiykita chayman churaychu nispa. Kaypi reglata noqanchik rikunchik. Tata Diosqa permiten supay chay concilioman rinapaq. Porque chegan, Señor ninchikqa. Chantaqa permiten ichari imata supay qechunanta Jobman tukuy ima kapusqanta. Entonces nisunman imaqtin chayta ruwan Señor. Yacharqa Tata Dios imachu sonqon ukhupi karqa Jobpata. Uqllata mañasayki waq regla ichari uqta mañasayki supay Satanás. Sichus qan qechuyki tukuy ima munasqaykita chayqa ama metekuychu kawsayninwan, cuerponwan, vidanwan. Chayllata mañasayki nispa. Satanastaq atendekunan karqa chay reglaman. Hinamantataq noqanchik chay historiata yachanchik imaynata Satanasqa atakaspa kasqa ichari onqoyninman, cuerpoman tukuy kapusqanta qechuspa karqa tukuy imata. Entonces Jobqa chay llakiypatapiqa alabasqa Señor ninchikta. Qanmanta hamurqa chayqa qanman kutipuchun Señor. Qan yachayki, qan quwarqayki. Alabayki Señor porque kawsayniyqa qanpata nispa. Chay wañuypatapi Satanasqa tokaspa karqa payta. Sin embargo kawsayniyuq karqa Jobqa. Chay patapiqa, chay llaki patapiqa tukuy ima pierdesqa hallp'anta, mirayninta, wawashninta, tukuy imata. Pero chay patapi Jobqa alabaspa karqa Señor ninchikta. Chayta munan Satanás kay tiempopipis munasqa wawqimasi. Noqanchik maldecinata llaki tiempopi. ¿Acaso mana pasasuyki imataq? Llakiniyuq, deudayniyuq, tukuy ima huchapi kaqtiki pita alabayki. Satanás tachu Tata Dios tachu. Más bien qanqa reclamayki Diospa. Imaqtinka llakiyta kay sufrimientota kay onqoyta Dios apachimuayki. ¿Acaso mana wawayki kani imataq? Iglesiaman rini hawakunaqa waway kay hina llakipi kani nisayki. Ichari aycha runas hina piensanchik chayta. Job pues kikillantaq karqa noqanchik aycha runallataq. Pero payqa atenekuspa karqa Señorman. Alabaspa karqa. Piensanayki tiyan. Muchas veces munasqa wawqimasi aska kutiqa mana Dioschu munan qan onqonaykita, waqaypatapi, huchapi kanaykita. Sichus pay munalman karqa chayqa qusuykiman chayqa chay nanayta, chay huchata. Pero Dios qechuwanchis imachus mana allin noqanchispaq kasqanta. Siqa mañayki Señor kayta qechuway mana allinchu noqapaq pay qechusonqa ichari. Pero a veces Dios permite qan qhawarinaykita payta. Paymanta yuyarikunaykipaq. Pero Satanás entiendenayki tiyan. Si paywan pukllayki chayqa seguramente urmachisonqa. Qan mana aswan kallpayuq kaykichu Tata Diosmanta. Sichus qan niyki kay cigarritullata fumarqusaq, kay vasitulla uqllarqusaq nispaqa noqaqa chanta dejasaq, saqaysaq kay viciuta ichari. Sin embargo entiendenayki tiyan qanqa mana aswan atiniyuqchu kayki Tata Diosmanta. Urmayki chantapis pektukuyki huchaman. Satanaswan kuska puriykachayki. Chantataq waqaspa mana yachaykichu imaynatachus lluqsimuyta chay viciumanta ichari chay llakiymanta. Ima quedawanchik entonces hermana Linet. Quedawanchik munasqa wawqimasi Job hina
hap'ikunamanta tata Diospaq makinmanta. Estudianata, oranata, paywan kuska purinata munasqa wawqi masi. Si mana allin kan kawsaynikipi chayqa, entonces Señor qhichuway paymanta hap'ikuy munasqa wawqi masi. Lección de escuela sabática rikuchiwanchik a través ichari kay Job historialmanta imaynata reglas tiyan chay hatun maqanakupi, chay cósmico mana ñawinchik rikunallata. Entonces Satanás respetanan tiyan chay reglasta. Entonces nillawanchikta Diospaq límite tiyanta ichari tata Diosqa hamonqa noqanchik mañakuptinchik yanapaway Señor sufrisani pay hamonqa. Si Satanás hap'ikunqa chayqa atipaspa kanqa munasqa wawqi masi, porque niwanchikña ichari Diosninchayqa atipaña Jesucristo wañuynin, porque payqa ichari hamurqa kay pachaman wañurqaña atipaña supaytaqa. Entonces noqanchik payta yanapana tiyan paymanta hap'ikuspa. Imaynata munasqa wawqi masi, k'ata wawanta kachamuspa karqa kay pachaman, imapaq noqanchik payman atinikunapaq, huchanchista pichananpaq wañurqaña. Entonces chayta yuyariytawan kanqa ama qunqaychu, kay pachapi Satanás atiniyuq kan, pero mana aswan kallpan kanchu noqanchikta wanchinawanchispaq. Ma kallpan kanchu munasqa wawqi masi atipananpaq tata Diosninchikta. Payqa atipaña atipallanqataq yanapanayki tiyan oración munaywan. Invitayki kunan q'umuykunata mañarikunapaq tata Diosman. Diosnita tay, masqa noqayku kusikuyku palabraykipi Señor yachachiwayku, imaynatachus kan yanapawayku Señor usqayta hamuy munayki. Ichapi Satanasqa hap'iykusuyki tata Dios, pero qaymanta mañarikuyku, qaymanta hap'ikuy munayku. Ichapis waqaqtiyku Señor, quejaquptiyku Señor, qampaq kuyakuynikiqa hatun. Chayman hina Señor t'akamuy bendición esta tukuy wawasniykipaq. Chantapis agradeceyku imaynataqa kachamurqayki k'ata churiykita noqayku Señor salvakunaykupaq kay tiempopi. Noqayku Señor kay tiempopi enfrentasqa kanaykupaq Padre Celestial. Sin embargo kanqa atipaykiña. Chayman hinataq bendición niykiwan kawsachiwayku. Chayta mañarikuspa kayku Jesucristo k'ata wawayki sutinpi. Amén. Amén.